Mizo tele Mizoram po ngong thei chanchin tharbeng verzet mai China ramin Bangladesh a thlona mun puidin atum chungchang hi yan bel chiang tiang u chibai ule lalrem ro ta khiang te kania thupuya kan lu tak tak ma in Iran nuclear deal chungchang kalahan hlui thar masaleri lok tiang cheu rom khopuya vo in me ni somni pathum zirtom nia US le Iran indorna a lo chama in biak chun zom zel tul lo din huna an dina chuan lam awm dek chuan Iran nuclear mun puite beiturin Israel chuan US thlopna adon to ngei ringin ngor takin asipaite a training tir klut ani ti nimin khan kantar lang to a oman ram palai na hnuaya voina US le Iran ram ten rom khopuya in biak na an nei tum nga na hian ra tha a chu arin om te chiam lo nge Israel in Iran a beyani phot chuan thatopa a chan le tur thu Iran chuan apuang thar le ta kir le ngai na om to lo din huna kan thleng rok to ang atia Washington chu Israel sipaite in puwa cha dan hreveka puin Iran beyani phot chuan US po telve ngai ani tur thu achak chuak le ta chak mai ZawlaiDi channel hian belhchianna rin tlang le ngai nom ba ka thil thleng poimo big reaction video kan siam thina mailawa ilawin nang fak ve zel theinan khongai in min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le hriat dan te po in thlahung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia tun nai khan Chinese official then katin lal monir hat airbase an tlonge yani ti in The Times of India chuan karkalta in rinni me ni som pariat khan aziaka keini point he report hi kan lo hu ve ngal war tun ma atanga red to thin le India himna ti der thong thei ania wangin bengkhon review maila sumseng lawa chiar chunjom thei ani lawa wangin kan ngoi pui maya chanchin thar puang tu dangin anron phaulan thar le tak chuai ya chuan India ta na ngai tha mai thei lo Bangladesh geopolitics thar kan belchianna chu hetiang hi ani Bangladesh rampian ma indo pui pani na hun lai po khan India op tu kumpinu sarkar khan Siliguri kianglok tuna Bangladesh ram ni ta a lal monir hat khu khochakra lian turven na atan ti in thlona tum huna asiama kum som tam hluilon to ani na a Muhammad Yunusa sarkar chuan China puina manga din tharle atum meka India le Bangladesh in rina hrul nai taka China aron in bun chuan Siliguri khan ati der thong zwal thei ti in The Times of India chuan azia India ram zaw zok le India mar chakram te in kalpo na khan om chun chu Siliguri khan ania Chicken Snack of India ti po in an soi thin Nepal Bhutan le Bangladesh ram te in kar jim te a India ram ain rol pheizai zaya India ram rek na lai ber chu Nepal le Bangladesh ramin akar che na chicken snack anti lai khu ani a kilometer somni pakhat emo somni pani emo le kazim ani India mar chakram ti lova chuan Bangladesh ta na ram dang khopui nai ber chu West Bengal state chunga khopui pakhat Siliguri ani a Chittagong bial atangin Myanmar rama Rakhine bial anin po thei bok Chittagong biala Cox Bazar te phei chu Mizo Sumdong te khiat than tak ani nge kumzabi som pakwana hunlaya rel kong lai tu ten lungsen an lai chwa thina wangin lungsen mun lal monir hat tin an soi thina kumsang khat zasari somriat pathum vel khan lo nei tu mai chhawai sen lal moni le nurul din te ho na hnuaya mingo ho rel kong lai chu daudal ania thichil tu an ho tu nu lal moni ming choya he mun ming hi phuale soi ani thin bok Bangladesh marlam de pa om India rek na lai berne na inri ania wangin lal monir hat district hi India tan thlir khum mai thei ani ngai lo ar ang dewa soi ani na chan chu
arpum chu India ram zau zawk ani a alu chu India mar chakram te kan ni a kan soimek Siliguri khan khu arhong anga arek na lai ani awangin chicken snack of India anti a aizola tanga chimlam khwa ta chip emo aizola tanga chualam khwa darlom khwa ang vel le kan nai ani awangin India ram zau zawk te lakatanga India mar chak state sa thlak na rem chang berani chicken snack of India a motor kong rail kong le leite khu ti chiat an ni vai chuan India mar chak state te chu kan tla rang ngal nol mai dona thlona mang chawa in kalpo thei ram kan ni to mai don ani chu tiang taka poimo ani na chu hria in China ramin Bangladesh arim pha fowa ma se Sheikh Hasina sarkar chung zong te kha chuan Bangladesh tan India biak that luka policy tha a omlo ti hi ngai dan tlang lon berani a ma se Bangladesh sarkar lai lok kai hruai ri tura Muhammad Yunus ruat ani atang chi akhan Bengali ho geopolitics mathlir adang lam tadai mayani mi puiten Bangladesh sarkar thar an thlan ma a sarkar lo kai hruai lai lok ri tura ruat chau ma ni se Yunus chuan China ram telin ram sang atlo zur zun ngala lalna le thunei na changjui hlen turang riaka ram sang ador kwar ngal sek mai chuan India atinwam lo ta hle maya bungro then khat te phei chu India ramathon lu akhapa India poin a rek zui ve ngal zata chu zong aya ngai ven hlo ta chu Beijing sum manga lal monir hat thlona tum hun chei thar le atum ta hi ani Indo pui pani na hun lain kumpinu sarkar le athurual pui ram te chuan lal monir hat biala hian kumsang khat zakwa somthum pakhat khan khochakral lian zel tur dan nan ti in airbase an siama barmaram beina po khan tangkai takin an lo mang fo to nge ma se kumpinu sarkarin kumsang khat zakwa somli pasaria India achwa sana china khan lal monir hat airbase chu ngai tha ani zui ta a Pakistan ram laka Bangladesh ain dan nu po in kumsang khat zakwa somnga pariata an tuaihnum zeu ba khachu sipai le civil tan po a man zui tlak lawa hlamchia ani zui ta zela Sheikh Hasina sarkarin kumsang ni le som pakwa khan Bangladesh Aerospace and Aviation University kuta alana chuta china chuan Bangladesh Air Force en kolna hnuaya voin thleng hian awm zui ta ani Indo pui pani na hun laya mun poimo em mai kumsom tam aral le nuwa Chinese mithiam rual ten tuaihnum tuma tun naya lal monir hat airbase anron tro ta hian India tan in ral rin nadar akhong ri a Chinese mithiam rualin lal monir hat airbase anron tro chan hi riat chian lani lo ma se chuti takan naya China aronin bun chuan India tan a himmia lo ti in news18.com chuan CNBC TV18.com aziak Mohammed Yunus sakai hruai Bangladesh sarkar lai lok khwan kumpinu sarkarin min oblaya angai poimo em thlona tum hun panga Iswardi Thakur Gon Samser Nagar Komila le Bogra te tuai thar le atum hi ram mason na tin zo na ngai tua chuan thil ti om reng po ani ma se thlir na tlang danga tanga thlir lo thei ani bi klat lo China rama company te chuan rangpur hmuna po ni zung changna manga kol phetha siam chuana hmun puite an dina ram nu fual zoka ram hausa zok anin bun hi thil thar anilo amai ro chu Bangladesh China company ten factory an siam na zong zonga te khwan Chinese hlang deuh tho an thok thin ni in Times of India nena Dhaka a in khwar chanchin bumi pakhat aming tarlan du lovina soi Bangladesh ram hi China ral thuam lei thin tu China ral thuama in ngatlat ania Hasina aral tlantak nuwa Bangladesh in China lam a hoitlat po hi thilmak ani om love China le Taiwan lama mithiam Observer Research Foundation ami kalpit mankikar chuan he project hi China ramin engtia man tangkai nge atum ti hi hriat thei lanima su se India mar chak state te a civil le sipai chet vel na thi thlaina atana chorna om tak turani ti in Times of India nena asoi
Lal Monirhat Airport hi kumin October thla atanga khoi tran tur ni in Bangladesh rama company te chu subcontractor atan China ramin amang don ani email ti in tarlan ani China mithiam rualin Lal Monirhat antlo ma po khan Pakistan military intelligence te chuan Bangladesh ramri te anron tlo to ni omin news18.com chuan azia Bangladesh in ramdang China le Pakistan ram angte aman tirang ti hi kan hriat angai a inven himnan Bangladesh ramin airfield siam turin dikna chanvo anei nge yalom India ebzong ero chuan amang turani lawang ti in Assam Tribune chuan sipai ho tulian pakhat thusoi atarlang Pakistan Spy Agency ISI chuan Bangladesh in khwar India mar chaka sang thin helpol te alo tho pui fo to thina Mizo National Front sipai Mizo National Army te po khan Pakistan le Bangladesh ram te khu in khwar nan an mang ve fo to thin ti kan ria kumsan hi le pakokuma Awami League sarkarin thapui thoa athen fai ma jong kha chuan Bangladesh khu India mar chak hel ho bupui ani thi Bangladesh sarkar lai lo kai hruai tu Muhammad Yunus chuan army ho tulian te atangin in thlanna buat sai thoi tura norna natak ama chon meka Army Chief General Waqar Uz Zaman chuan a general role te ko khomin an ramdan in a phut anga kumin December thla ngeya in thlanna buat sai atul thu te a soi puya Bangladesh National Party BNP po in karkalta ninga ni khan nor huai hotin in thlanna nei an lo phut to boka Yunusa khosajia hian in thlanlam atin zon lo awang le ruwa man na engma asiam lo awangin political party tele army lam te hian an sarkar hron mek khu na takin an kar mek ani ti in India Today chuan an tarlang Yunusan moi hoi po don lova military advisor atana aruat Lieutenant General Kamrul Hassan la in US palaite aloin hu pui rol veinen US khwan Myanmar sipai sarkar paithak ani theinan mipui sipai tenena ral thuam thonlu atum ni na langa Joe Biden ate pa fa awangin ramdang politics a akula taya inrol du mi alo pi hasina kha alo tlan chiat pha to ti te chu chanchin thara adar chual chuaya Biden a ero chuan aphana sale ani kha Yunus salal theichan po hi US inrol wang nia ngai ani bok Kamrul Hassanan army shuai tu teron lova Yunus adu dan chaw ngai changa US palai ador mai kha army lamin ante thei thai lo Wakar chuan Myanmar rama helna a Bangladesh inrol lo ahim berri ti ngai dan aneya Army Chief le Yunus military advisor te hi an thu ain hu thei tlat lo Wakar chuan me ni som pakhat khan Kamrul Hassan chu paithak atuma Mase Yunus alawin rola wangin a hlo chamni in Business Today chuan azia Sheikh Hasina din Awami League Party chu in thlanna chu ve theilo turin Yunus chuan dan pona anhol mia kha ania Sheikh Hasina kai hruaina hnuaya kha le chen sarkar na lo chel thei Awami League tellawa Bangladesh ramin in thlanna anei thei arin omte chiam lo Yunus chuan Bangladesh political party te chu lungrual taka ama thlop turin akar vengat ngata a hlo cham chiang hle ni turani tun naya tangkhan sarkar kai hruai tu lu ber ani na bansana tum thu te atlang thang le ta zela ama thlang tling du tu tur party amu zo lo nge party sang sang ten an tho pui du lo zo Yunus chuan na kumlam daya in thlan buat sai atum thu a soi te po in mi puiril ru amin theilawa kumin kum top khian Bangladesh chuan in thlan pui nei thei ma se Yunusa politics pha khwa hi achiang te nuai ri lo tlatani China ram lungrual puya India mel malhun Pakistan ram tenena puanin zom zui zel du tu Muhammad Yunus alal zui zelangem nge nia fachuam duata duat tu India sarkarin ngam hruai tu thar atling zok don ti te hian India le Bangladesh in kartual thu chiat le that athil thui le China le Pakistan baka US te meu po Bangladesh politics a anin rol chuan alam tang nge tur antlin theinan India hian Bangladesh politics a khwan akut azen ve thei nge yang buaina ni ta chu
Yunus atling zui zel to lawani po in Yunus an hiak nung zui zel du tur Bengali phakar zet atling venul thaitlat hi ani ZawlaiDi channel hian belhchianna ti chua hi kan thupui berri a thil thleng thar be chana belhchianna kan buat sai chang a om fo dan ranin thil thleng to finfia dol terem khomin riat reng olsam turin kan thui khoma aran pa taka kan tarlan non kher to lo po in khovel pum huwa pa puan chwa chanchin thar be chana ziak kan ni thina wangin zel din na le suang tu na ringot kan au pui ngai lo ti min lo ria sak te u riat na ain chen vek lo ti ria in a thei chin china kan thulak na nar te le milem te kan ron tel thina thu chiang chanchin lar le mitin riat to nia kan ngai te ero kan thulak na nar kan tar lang tel zen seng to bik lawa kan thuziak tlar tin mai hi BBC in chumi kha mini chuan aziak ti te CNN le UNI chuan chumi kha mini chuan chuti chuan aziak kan ti zel chuan ngai thlak tlak lo reference li rakhat ani mai dona chu wangin kan thulak na nar poimo big le relevant takte an ni kher lo chuan chanchin thar puang kan ni lo boka telzen hi tul ber lova kan ngai ani tin belhchianna ani miawa wangin eng huna po eng chungchang po kan belhchianna te hi arin tlaka angai noma riat reng olsam tura duan ani thina wangin thon thului ani ve mai don lova kumzaral nuwa po alutna apa ngai reng don abik takin inti siang na chi sang IAS MCS le departmental exam emo world history emo geopolitics ngai ven tu te emo tan chuan digital library rin tlak zet siam sak cheu hi kan thil tum berani ti min lo hria sak don nia kan content te hi thil kal to hunin a herliam pui to emo lo tingot su la I thin lunga cham reng thei tur current affairs ani hria in kan channel hi ilo tlo ve fau thin don nia chanchin thar ber le breaking news kan hlui zen thei lo che ani thei a phoi rang ber po kan ni lo fau thei bok ma se ZawlaiDi belhchianna te hi belhchian dol chanchin thar chi sang te ron chunga buat sai competitive exam chi sang ma chon tur te tan po a in nga na tlak ani awangin mai lo ram I lo tum ve don nia